Nĩ kana ga kahĩ karĩa kahonoketio mũkĩra-inĩ wa barabara na kũguthũkio thibitarĩ wa Chuka. Ũyũ arĩ mwana wa mũgwanja gũkorwo atetwo mũkĩra-inĩ wa barabara kaunti ya Tharaka Nithi thĩinĩ wa ihinda rĩa mĩeri 2 mĩhĩtũku. Alikuwa ametupwa jana kwa barabara katikati ya Tharaka na Wero hapo, na akakuwa ametupwa kwa kichaka, na hakuna mtu akipita tu akasikia mtoto akilia, ndiye akaweza kupigia chief, na chief akaweza kupigia OCS, na tukacoordinate vile ambavyo mtoto atakuja hospitalini. Huyu mtoto si wa kwanza kutupwa, na the last 2 months ama miezi ambazo zimepita 2 tumekuwa na issues mingi sana za watoto ambao wametupwa. Ciũria nĩ ciĩyumĩrĩtie cia kĩrĩa kĩrarĩa kĩngĩ, kuona gatagatĩ ga ciana icio mũgwanja 2 nocio ihonoketio irĩ muoyo. Kama uko mahali unajua kuna mtu ambaye alikuwa anatarajia mtoto na sasa hivi unaona kabisa huyo mtu amejifungua lakini hauoni mtoto, tuko na namba ambayo unaweza tupigia, ambayo tunaweza fuatilia hii mambo. Namba yetu ya county toll free ni 1513. Ukipiga sasa hivi useme kuna mtu ambaye nilikuwa na suspect kuna mtoto, na si lazima ikuwe huyo mtu ndiye ametupa mtoto, lakini pamoja na polisi, pamoja na CID tutafanya upelelezi tujue huyu mtu alipeleka mtoto wapi, ama tujue huyo mtoto specifically aliwekwa wapi. Maofitha borithi nĩ morĩtio mambĩkie ũthuthuria wa kwenjera kĩrĩa kĩrarĩa kĩngĩ, na nĩ aya maratabania ciĩko ici cia magigi, kuona ciana imwe ikoretwo ciũragĩtwo na njĩra ya magigi. Wamekatakatwa, wengine hata wametobolewa macho. Unashangaa mtu ambaye anaua mtoto kwa kitendo kama hiyo. Alafu watoto wote ni watoto wa vijana wale ambao tumekuwa tukipata hivi karibuni, na wako na umri fulani. Kwa hivyo tunajiuliza ni kitendo gani ambayo inaendelea katika kaunti yetu ya Tharaka Nithi. Tunauliza polisi, tunauliza CID, tafadhali fasten ama muharakishe upelelezi yenu ndio tuweze kujua, ndio tuweze kukua at least hata na lead, hata na suspect, hata at least mtu anapelekwa kotini. Tukijua huyu mtu akijua amepelekwa kotini, wengine wataogopa. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Njenga wa Wambui.